U Galeriji umetnosti u Gračanici otvorena je izložba skulptura istaknutog umetnika i akademika Svetomira Arsića Basare. Prva njegova samostalna izložba u Gračanici trajaće 2 meseca. Inspirisan prostorom i ljudima na Kosovu i Metohiji, 7 vekova od upokojenja kralja Milutina i podizanja manastira Gračanica, Basara je, kaže, srećan i ponosan što je ponovo kod kuće. Velika je čast izlagati u Gračanici. Gračanica je naše sveto mesto. U Gračanici žive časni i pošteni građani koji se heroički bore da pravda vlada među narodima. Navodim reči Vuka Karadžića, u vreme zlo i mučno, u dane kada se činjaše da je ugašen život srpskog naroda. U Domu kulture Basara predstavlja 9 skulptura iz nekoliko ciklusa, te primere pojedinačnih skulptura na kojima je radio u periodu od 1998. do 2018. godine. Isus sa mačem, car Lazar, nemilosrdni anđeo, neke su od skulptura izloženih u Gračanici. Autor postavke, Žaklina Marković, kustos Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, objašnjava da u surovom svetu društvenog okruženja Basara, vajar, teoretičar i pripovedač, i nakon 6 decenija teži istinitom izrazu. Njegovo stvaralaštvo odraz je snage i doslednosti, te je stoga jedan od najznačajnijih srpskih skulptora druge polovine 20. veka. Izložbu u Gračanici otvorio je Ilarion, iguman manastira Draganac u Kosovskom Pomoravlju. Čovjek ne može da dođe do svog identiteta ako se ne vrati ka onom konkretnom odakle je potekao. I vidimo kako se Basara vraća ka tom potoku odakle je on krenuo svoje tečenje i iz tog potoka se raširio zaista u veliku i plodnu reku. Akademik Svetomir Arsić Basara rođen je podno Šar planine u selu Sevce davne 1928. godine u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Poznavaoci njegovog dela kažu da je sam krčio put kroz otvoren prostor umetnosti i najčešće surov svet društvenog okruženja. Akademik Basara živi i radi u Beogradu.